Kaseng FKJGP Southwest Khasi Hills District mentakasngi kelapha ika kerwo jeng ai kublei ya sembut Menteri Rangbak jong kajelau ba Prestun Tensong ubaderu Menteri Bakmi ika tenat PWD harangkat ki wepat ki bakentup ya Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills uba Tilengwa ya MLA Karanikor uba Pius Marwen ya ki officer jong tenat PWD bat ya ka NHI DCL hadir ka jinglet jurup jengki ya ka surok Tulen balapan kela syaka intermediate road. Nakaliang uba Kines Jun El Nonglat President ke FKJGP Southwest Khasi Hills District hadirin bala yo ya kajing tip lengba kilat patai kubor halor kajing let jurup jeng Menteri ketenat PWD bat baula kular ban penkela no syaka Tulen kilapan paru ba kimla sungohun ya kajing kular tang hakilat patai kubor nakaliang kaseng kekentu ba ude ban pen urlong ya kajing kular ban penkela Tulen no balada kam urlong kumbala kular kaseng kan hapha daka PIL syaka sorkar. Hadim mengiliyo ilang bagilat patay kubor ma hagtagajon aksyon hagtagajon inspeksyon kabau kabar nagliang jung risi ay porengi bangin pechwa din bang katagajon inspeksyon kamangiliyo ilang bagilat patay kubor baru diputi si minister in charge jung katanat ludi ulahiar ban peji ban jingo itu surok kaba nakaliang jung igaseng la sim isu ya gajengerit ban pentrei itu surok ba 100 kilometer tam naduk na jengking bor basing hadu ha lat ali goreng tilu yo ile jong ki khmat bor sakhi ban wa ai ka jeng pan benal bagi lat pathai kubor ban yo I ba ka tu ka surok lap la jong ki khmat ba ka kalong shisha ka ba habau pe lat trei tang da ka intermediate road ban haga nega pon nakaliang jongi kum gaseng ni soban ai kublei yo minister in charge jong katanat yudi ba Prestun Tensong ubala kular ban le na kamanta gatuga surok ka ban nakaliang jongi ngi angnot ban haga tuga singi soban ai kublei ru yo local MLA jong ka Ranikor constituency UDC jong ka district ka jongi haga balia don lang ru ki nakliang jong CE jong ka tenat PWD ban ki he jong ka NHI DCL iba kila yo ire jong khmat nakaliang jong ka joint inspection hatu rapor te nakliang jong seng isoban ai kublei shibun nakabanta jong minister hagmo sim khia gani ka isu kam kimat ki jura ke ba nakliang jong seng la shib ban nagliang juga sengi nom syong klik tiru haga bayadei batkan ke isu ngi dia budin nang di syakmat haduk bagan ga surat kanda urlong ban ngida kermen scam ban kaliang jong deputy chief minister unom kanom long tang ban sukren ki lat pathai kubor han re ngida yo iru ki kang ngi kermen ban kaliang juga sengi nom syong thai han re ngida budin haduk bagan urlong kenega kang ti kumbangi yo jeng tip lang ba katanat PWD bana kalian jong ka sorkar naduk sunam ka kendai spanyo pulai kila dep siu ya kalan compensation habia de bukene jakka kama long sispa pun ndri puput syadirong basa puput syapo tingi kermen ba kanong long de jing ban pentre gini surok namar ka jakka kala dep don lupa ina kalian jong aseng kumangila keren syai naduk haga por ke bangi kenduk wadu bisi ba lada gani ka surok kanong urlong hadin bu minister wa pula na kaliang jong senginom chong thai ban ai da ka PIL